Ia viele tu le neta au. Haleluya. Fatalo fatuli. Pa ia man malu so tatu atunu. Samoa mai I tu e fa le nei ke lo pe lo tatu. Au mawai. Ia fa felo ia tu. I au na le tua. Ia mafali tua so se fata faita ulanga. Ua mafai ona toi maua le ia vano tatu fe va ia I lunga o au penga te failangi. Fa pena fo ona tautua mo oe e ala fo I le upo le tua. O te whaafelo I atu la le tai au. Le ngata fo I lea ia o tamā, matina, sina o au sina o sio tātou atunu. O whapena ona maua le malosi ia whau tua I fo I matautua ainga. Ia o te whaafelo I atu le tai au. Se o lava I le lalo baoa sio tātou atunu o Samoa le tai au. Ia o le ngaluenga le tua. Ia o te whaafelo I atu le tai au. Ia le li. Ia nei eisi misi whaafelo ai. Ia o suafo Yesu Keriso o te whaatalo whanei tai au. Ia whaafelo I foi. Ia le sule sunga I le whaife au. Ia po o le whaatonu foi o le tātou por kalami. A le Global Kingdom TV. Ia le sunga ia Mike Beretta ia manifatua. Mano whaalo ia whaafelo I suafa manumaro tātou o Yesu Keriso. Ia le tōne tai au. Sa tono na tau mau le upa le tua. Ia o le amatalia tau se talo nei tai au. Hallelujah. Le tua whaftai te le lawa no nei aso. This is the day that you have made for us to rejoice and to be glad in it. We thank you, Father God, that for your protection for us from last night to this morning. Thank you for your love. Father God, I am calling to share your word, and I pray for answers and utterance, Father God. Mafai ona o tala no ai la upu nei tai au. Ia whau ule tua I le tangata. Ia whamania fo I eo le a whapena na mātou mafuta whatasi nei tai au. Na mātou pokalame nisi o le a mata le tua I whai ma whamamianga. Manus au fo ia ina tau ia fo I le viinga ia te oi ona o Yesu mene ma mene ia le tua. Haleluya. Ia manatu ona o le fatata tu toe feilwa I nei vai aso ia ono tu ia fo I lava yaso ia no le fa ia ona fa o guna tato por kalam ia fa ftai le tu fa ona bo nei la la fa ftai le li. O lea wa lungo ta le kakautsianu ia tātou mau le FILIPI na tolu ia o lona whai mua ia se ia whangata mai le whai pasuma wha ia o le tātou autu na o le nei aso ia to lost all things to gain Christ ia kau ma fau foinga le se fa Samoa ia pula o le fa Samoa ka ma fa Samoa tato tu ia ai tiro fe upo val ia ma fe upo I va pe o nganga mau mai se le tato tu nei tai o tano a polo fa mai o fa le nga ina me uma ina ia mau ke viso fa mai tala polo fa le nga ina me uma pe lo ye le upu lo toni ngate mi se tao tu ia fa mai o ta me uma ina o mau ke viso ina ia mau ke viso ia fa taila le toni tai o ia o ta tuna to lost all things to gain Christ. Hallelujah. Ole tau keisi tu ole tu sila FILIPI
ile talaanga I po le background o tusi Filipi ia o le tausanga na tusi ile tusi ia mai le tausanga ono tasi po le ono lua PC o le tila mo pi o yo le AD 62 o PC 62 ile le afo ile misiona longa lua Paulo le misiona longa lua Paulo le sa ia fatuina ile kalesia le Filipi ia mai o le lua I kalesia fu le sa fatuina tono la tu Europa ia le li ma o se tasi fo yo tusi tasi na yo tusi na tusia mai Paulo tonu le fatpui fatpui na Paulo lo ia tar tonunga I tonu Roma lo mafuli ai telo tustala ia o inga le sa tusi mai ile tusi le Filipi ia fatasi mai si tusi le nga meka o le prisoner epistle le fa pe tusi na tusi mai tonu ole fatpui le la ve tusi Efeso ma tusi Colossia me se tusi Filemon mai me se vona tusi le Filipi praise the Lord ole mafo anga na tusi ai Paulo tusi le awa ai fai kaungi tusi la Filipi ole tusi o lo au mai ele anga fa fetai o Paulo e fa fetai ai Paulo ono le kalesia le se kalesia in faingo fa upu se fa punga faingo fio le kalesia kausi fai fea o se kalesia makua tautua lele nga tala le Paulo kusi le Paulo tu se fa fe kai mai ai Paulo I mea uma sa fe so wang ele kalesia le o faila ngarbenga fa misionga ile second missionary journey a Paulo lenga le misionga longa lua Paulo o afela Paulo ile kalesia le ina ua uma on fa tule kalesia ma nga yaku Paulo e fa auna na ngarbenga sa supporter le kalesia le Paulo I me kaukupe makele o mea e fai kaule tala Paulo ngai ai o le fafetai ai o Paulo o mo le lato wanga le lei bia le li ia o se fia nga foi ma se mitanga foi nga le ia ka ika ngai I tonu e kalesia aka kilo foi de telo e kalesia ai me ka ole alofa le au ngale tua e tau tua fai feau le tatou te ai se o tatou atunu o Samoa ia so se keimia so se fa fe ngai ko kongo sengu e ka kau o ie ave ia le fa mo le nu e kau se le me le fa me lo ia fa lu penga fa pe ia o le tangata o le tua e fa tu ia mo fa le malu o no fina ngalo le tua ai o kausi e tangata ia tangata o le tua ia ala so se vaenga o so ifuanga nei I mea ai o tupe o a mea e whapena o nanga le ia I kalesia ia mi se fo tangata e masani tangata o le tua ia peo le nganga e fia I fo e nei tai au e whaafikai fo I le tua onga whaitau masanga whaikau o le upo le li ia mo ia le tala fo lea so si ia le tama a inga le upo le tua telo tai ka fai kau masang fai kau le upo le tua ia e whapenganga kalangoa mai lava le upo le tua ia tatou amen ia leli ia le ana lau tam fai e so ni atu data ia o ngai le tatou autu na o se tasi o key verse o le tusilia e te bau man tau pofa fa lo fa mafa e Paulo le upule o le e kilo tusia Paulo le tau mua tau polua tau petolu se o la va tau pofa o lo fa mafa e Paulo le upule
oli le rejoice in the Lord. Ki kilo foi la fai upe fa pe ole main verse nga o tusi le fe mai. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Oli le li le ano. O te toi fai atu ia o tou oli. Ole upu fa mamafanga Paulo i le kalesia lea. Onga peonga fai atu o se kalesia ese le lima foai. Fa mai tala Paulo. Oli le li so se mea. Ya ki oli le li. Kelo oe makua ke fia fai melelei le tua. Po le ale fai mai o afe ngata o le ngaluenga le tua. Menga kilo le ye. E fa le ko inga oli nga kalango ai Paulo inga e fa mafa metala Paulo mta mo ai fai kau le fa Britania. Ono tal no ai Paulo me ka ole joy in suffering. Joy in suffering mta pulonga lua e lo kalango ai Paulo me ka ole joy in serving. Oli ke mi fa penganga ye ka ko fa fikauli. Oli ke mi ki fa penganga e ka kuama e au nga ile tua o male joy lo ko fa my joy in believing. Oli ile tua I lo ka ko ngunga ma fa penganga e ka ko wa ku ile tua. Haleluya ya ki oli e ke fa penga o nga e ka ko wa ile li ma e au nga ile tua. Haleluya. Male oli lo fa fa metana Paulo ele nga ka lea oli le li me ka ole fie foi. Praise the Lord. So ole fa mamafanga Paulo upule ole joy. Ai ole tae ole nei. O kan fai so soangia ku ya te oe ile ta autu. Fa maritala Paulo my to lost all things to gain Christ. Ai kan fai lai fai tau mai le fai momua. Ia se ia fai pasumar fa mai o usoi. O menei o te toi ia o tou oli le li. Pe ia ngo fai atu oli le mo o karikongu i le tua le mtau pe tolu. Ele se mea ua o musuai o na tusi atu o ia lava mea ia te o tou. O le mea tau te saunga le muai. O lo kalangoa Paulo I le mea ka oli le au ngai le tua. Fa mai o mea ngei ua kokoe ia o kou oli le ele se mea ua o musuai o kusi aku ia ke o kou le upulea. Le kusi a Paulo le makau mo kusi ai Paulo oli. O le makau puno lua I le makau puno la fa mafa me Paulo oli. Le o me foi I mai Paulo ke le musuai ka o ku ia o le mea. Peke faalongo ai masang faalongo I pe aleo ke fai aku ia ke oi ia o ko oli le li o le upunga e mainga inga ia o mea ia ko ke saunga le mua ka ua ke ka ua ia o le tua ia ke oi ngai o le upunga e nga fa mai o le mea ko ke saunga le mua ke lo e fa pe ia ke oi le tua saunga le mua le le e pui haleluya Fengale sefe oe you know you have peace. Akira ya ki ole le me ia ku kupu so fuagani. Ke vai ai ka ko la ke Cristiano peace aka ko ka ko ke le aku vale pe o tangata vai aku kupu mai me ia mai si me ia de ka ko ke pe o popole foi ngani. Voi ka fe wala ka mai Yesu. Voi ka fe ke mo woki ka ya. Ke lo Mui ka fe o ke le lopo la me la kupu fe pe o boka wa wa mafa wa kilo aku le ile kama ingo le la langi wa mo makwa fa le kong wa kama ingo wa kilo aku le o lungo ka wo mea haleluya kilo aku o lungo ka wo fa le o lungo ka wo mea ala le kiki la ko kongi ma me fa penga makua pe pole oi alera kala Paulo I e fa malo sia Paulo melo o kero nga ko file mu oi ia le hallelujah praise the Lord fa mai le fe pulonga lua ia o tou I uli ia o tou I e fainga wenga leanga ia o tou I e ua kata to meina
ia o lo kala ngoa Paulo i whaperetania pe kilo le ai whamatala Paulo watch out for those dogs ia okai those evildoers, those mutilators of the flesh ia ka urole kulo le uli ia nga ka ko fa alo yo ka ko le upule fa nga i o le uli ale upu masangi o le mai pe ai kilo le ia mai vai ia ko fai keke i uli ole me wo fai mo ai tanga te uli anga ngol upule sa fa nga i le vai tau le mai ka ko ka nu ese sa ka uka ko se tu lo o uli ka ko ka ko ngu ese onga kilo lele le sa fa nga Yesu le upule ile fa finge fu ile nga alwa ko manga fia malo rolang kam ai nga fa nga ile upule onga ole finga le kemile olai kilo le tua nga olonga ngu we are changers le upule ka ko le fa kemia ka ko kanga ko ngu ese ele o fie ko kongo ile ngu le ole tua ai fa kai ile tua o le wo fa penga o nga yai ka ko Israel wa Israelites wo fa penga o nga wo adopt ka ko o nga le toto Yesu Kristo ni ave sa paki ele ko ka ola ka ko ubi haleluya na wo fa penga nga ka ko o le fa nga wo le tua o alo le tua tupu ma pernisho le langi ma princeso le langi vi ia le fa kai le tua ai o tangata i kala ngoi kanga ka whainga le fa mai Paulo le au yu kai a fo ia le ka e mapo ai kula fongo ka mai fa mai kausil kula fongo kausil me le ia perito meinga o ai le pe ko meinga e fa penganga ele anu lo le fa ai le faian me le ai le kausil kula fongo ele ka o kanga ka le kua le fa mai kala Paulo ia Filipi fa ike ke o ko kanga ka fa penga fa keke ko watch out haleluya ia ngai ko kele e fo ili so fanga le tatou fa keke ka ko amen fa keke ka ko ia o kele mai ia to inga wa onga mo ko inga kan kongunga e ro ka la ko kala mo inga ma wa winga finga ngalo le tu e ko singa ko ka ko ma fa ma me fa ko singa mai kala Paulo fa keke ka ko o le kusi fo le mai ya tatou. Praise the Lord. E patolu mai awa ole au perito meina tatou ia fa ngal upunga perito meina ole disi upum ngai fa mafa mai ngal upunga le ole kata to meina kata to meina o kangu su le lei po le ale winga le upule kata to meina pe ole mutilators of the flesh le fa ngal le upule ngai ngai le pe on fa ko le upule le fa pe keeping or tino tangata but it's the meaning about the circumcision pe ol mele le pe on fa tu o le kal kongunga ia tangata yutai fa mai ale pe to menga o le fa penga ka wa me kongunga o me ia Paulo fa ke kanga wa la wo yenta to nungo Paulo o le wo umana maliu Yesu o umana maliu ke riso e kukusa le perito meinga ma le perito meinga ai o le perito meina le fa penga perito meino tatu wanganga haleluya o fa penga ka kukalia Yesu wala valea e ke kaule alu e faile le vaenga le kalangwelo vaenga le le perito meina oi ile tu pa oli ia ele ka wo la mioton me polo fai keke o le lo winga ngal upu kata to meina si tata wanga ia tu lava se ia mau le autu o le aso nei to lose all things to gain Christ fa mai awa ua ia tau fo ile fa tuanga ila le tino awa a fai manatu se tasi ia te ia le fa tuanga ila le tino e tele me fa pe ia tau na perito meina il povalu o le ainga o Israelu o le tu ainga
o Peniamina o le e Peru o la le tulafono o le farasai o la umale ngā na o whasawai le kalesia o la le ami o tonu fo i tulafono e le i mata u le angaina o le i le e whaiupu lea e whase whangata mar whaiupu e ono e kilo le ienga e pei o le mele le e tupu i tangata ia i utaia ia le la kou ke me ngofo kongo Filipi le ka mo fai e whaasese ia manato tangata lewa kangaka whaolainga ia po nanga kerisiango le kongo i Filipi le kalesia le mai kala Paulo ongo le ma kele kangaka ia i meorkingo ai ma kele yo la ko i meorkingo fa mai faile melea o le faile melea a le faile melea e kele pero fa ele ka wa me con winga oi a ele kausia le melea o le kala ngoa mai le kingo o le kausia me ki ka mo fai senga luenga pa o le ka ko lo o le fa o le tanga it's not by works le fa e ka ko ke lo tu sia e feso lu fo van ma nei fo meia o le mea lofa fo ina le tua le fa o tanga le tua o le o umana maliu Yesu e fa penga o nga fa manga lo inga tanto e le ko yai se ka ko nga duenga e fa e fa popo le fa o kanga le fa Yesu mo uma a for kala Yesu del fa it is finished wa mai wa uma nga pay Yesu the price so ele se me ko e fai ko inga ko nga benga fa popo nga benga nga fai Yesu le wa mai uma nga ko Yesu le tai aleluia o le mela nga le pe fa melo va nga le kausi le mele fai le mele aleluia a mesu a merkala po le ai aka ko kala ngoi me ka urkingo o so fuanga ngei ma o kanga ka sidi musa le angolo Paulo fa makala inga ele o mea ia le e mafau wai Paulo pe o le kusi Paulo le kalesia o e fa mala malama e Paulo ia le fila ngalo moni o le tua o le mea ka ua o lo fa penga ka mo fai ia e lo Yesu ia e mala malama i fa tanga Haleluya o le fa ala tanga o le fa penga o le mea fua i fua a fa menor kala Paulo i a u fa kala ngoa ku ia kia u mea kingo mar so i fa mar kingo nge sidi musa la sidi musa mar kamaro o a ua sa per come inga il povaro sa u fa ia nga mea o le e pelu sa e pelu o le ai kupunga mala sa penya minga Aleluia le ai se me o le kula fongo ke le kaus o ke le e nga fa le kongo ia sa o kausi le kula fongo me uma sini musa e kilo foi pe o le fa mama fa polit o mo me achievement jakanga my Paulo those things are nothing Aleluia me na ko como fai ele fa pe o fa mai Paulo it's e fai kaule le e fa mai Paulo la pisi o ka me nga ko kam fai de kingo ngai a le me lai manga o Paulo manga o Paulo le kalesia le o le mala malama ya Yesu aleluia le la ka ko wa nga ia ko mai ai pe tai o me uma sa o nga ya ta mai la fa ipule fi ma ngai yo le fa ipule fitu e pe o ngale nga mafu nga mau mai ata fa ma lo sinika ya ma fitu balu maleiva fa mai but whatever were gains to me I now consider loss for the sake of Christ. Hallelujah. Ai pe chai o mea uma sa o nga ya chao mea uma ia leo ki kalangoa ko ia ki o kou sa o nga ya amen
ua o manatu ua le ao ngā ia mea ona o Keriso. Whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. O mea ia sa o maua, o mea ia sa whapenganga o ngā ia. Whamei kala pau. Wa ufa ai longa, ma mea uma ia sa kamau a inga ma mea uma ia nga o maua. E rea whaape mai laha paulo e kia e a whamei. It's hallelujah. Ia lele kele lau whanongon ngi kai o ngi ke whape wa o se se ya kuru upoleli. Pe a ka o lele i le whaitau lea. Ia whape nga mangingo lele lau whanongo. Ai pe tai o mea uma sa o ngā ia paulo. Wa o manatu ua le ao ngā ia mea kia is talking about his achievements. Ele whapeo e le angar kako ni achievement whenga ne kako mea wa achieve kako o le angi o achievements ma mea ia o i kako ke maua ele kingo ringei mai kala you know ele whapeo whaku ele ao ngā ai ile seiko le gospel le e ka mawhai ka maa loa e whamakala mai ma whamamalama i a kako o le avere whamamafa paulo i pero kako auku o Yesu le kaula ia paulo. Hallelujah. Tamai le fa upe van o le nei foi e moni lava o lo umanatu ua le ao ngā mea uma lava ona o le sili ese o le poto i la Keriso Yesu lo wali. Ona o ia ua o whaale ao ngā ina ai, whaale ao ngā ina mea uma. Ma o manatu o hota lava ia mea ina ia o maua Keriso. Praise the Lord. Ba ngai ai o whaitau le Whamere wha le whaupe wanu. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Ma ngai ia mas tarong pate via le tornita ya ki kilo le ile le faitau le mai kala paulo o mea ia wo oma o ka mea ia kia inga ua o maua Keriso. Hallelujah. Whamai kala paulo o mea uma ia sa ia kia o ka mea ia. Those are garbage. Ole upu fa Britania le i. Ole kilo le pero ka fai e mau malika uku ngeka to lost all things to gain Christ. Ole upu le o ke fai ole e whenga le wha mamafa ole knowing Christ you need to lose or lost things. If you need to gain Christ, you need to lose things. Amen. Lefa peka kovia.
Vaku tusilea era kau ngafai vaku tusilea tusi Efeso kau fa mamlama ka ta utu neta ya Efeso nga faron fa pu sumatas ya lela u fa kau mai se ya penga ka me fa pu sumato fa pea na ia tu ina mai fo ini se fa ma apostolo o is fo fa perfecta o is fo for folta lei o is fo fa ma leo a to ma wa ina ia fa a to ina aile au pa ia la to te fa yenga wenga au na ia tina aile tino ke biso va pula sumato mai se ia tatou o atu o tatou uma lava male loto ngatasi le fa tua male iloa le male iloa le o le alo le tua ina ia fai matangata matua ia o ile fuo le matua e tatau male tumu o keriso ina ia iloa le o ia iloa le o ia o ile iloa le o ia le ai kikila i olo kala ya Yesu. We need to know Christ. Knowing Christ ele mafai onga e iloa le Yesu. Hallelujah. Olo we loa le o Yesu, you need to lose things to know Christ. You need to lose things or to lose things to gain Christ. Hallelujah. Ele mafai onga e malama a ko koa ya Yesu pe a fai e ke sauma au mai me ia if a fai ke mafau hallelujah e yai me ka kau onga ave ese oi ma e pe fa fai ngofia fa penga e yai me ka kau onga ave ese e oi e ka kau ai onga e iloa kili Yesu e yei me ka kau onga lusia ka ua e ka kau ai onga ka iloa kili Yesu to gain Christ or to know Christ more e ka kau onga lusia ka ua isi me e kau onga me ese ka ua ia mea fai olo fa fai ngofi fai o oyo se tangata e wa pisi kele oe kele o mea au wale mau se o kaimi mole akua e ka kau o ngā lusi oe isi mea fai o le ua le ai se kaimi o se sa e ka kalu ia vaku ia la fai ngofia o ka au ku ka yangi fai se sa ka kalu oe e kele o lau kaimi o lo fa alu i lau kerfongi fai ngofia mai la kerfongi kele lo kaimi e ke faalu i lau kerfongi e skaule ai sau kaimi e fai kau el upo le tua e kilo i lo wolanga fale anganga ngai sia ke o lo wolanga fale anganga o e kupu o e loa kili le kua o mai lo wolanga fale anganga malau savaringa melentu fai o ngai ku mau lo wolanga fale anganga ile mea ngai e mafua onga ku mau fa penga onga ngai ei mea ele o ave esea oi vanga nga ua kango oe lusi menga ave ese oe menga ai manga o e ke fia iloa kili Yesu ma e fia malama kili le fina ngalo le tua ai fai ke fia o ile mamalu o mea sili ke lo oe kala se kaso fia o ma ngai ia makwa fa manguye inga ia fa mai o mea sili o lo wola o ngai le lumanga praise the Lord fai o ngai ke e ai mea sili ako lo wola nga lai le lumanga ia le yo o mai e ai le si fa unga sili ako ngai do fa unga le sa e la unga le sa Hallelujah. E yei me sidi o lo wolanga ila wola o nganga ile ko lai lu manga i oi. Ai ele mafai o nga ausia e oi ma o oi i mea ia. Pe a fai ele lusi o isi mea ia fa penga o nga kele i oi kai min ngai. Or kala or vinga ngar kala Paulo. Fa mer kala Paulo i. Pe a fai kaule le iai. Ona o ia mai ole nei.
O le nei foi e moni lava o lo manatu ua lea o ngā mea umalava ona o le siri ese o le poto i la ke viso Yesu lo wali. Pe o ngā whai mai Paulo i longa o langa. Sa ia whaia mea mai e whaapea ngai o la sa o nga mela e whai. Ai inga ua malama Paulo le fina ngalo le tua. Ele ai, wha mai kala Paulo, inga ua malama. Mga ia i loa le leile mea mongi. Wha mai lor kala Paulo, o mea ia nga, o la pisi ia mea ia nga, mea ia nga mau nga ausia ia. O nga whailonga, o nga mea umasa, whaalongo ai Paulo, o longa malama, wha mai, o lo ui lo Yesu, it's way better than all these things. Hallelujah. Ke loe, ka ua ia ole sosoangi ni kaya. E le mawhai ona keine ka ua Yesu. E kira le upunga ole lost and gain. E mawe kong member kau business. Ole profit and loss. Hallelujah. Manga oe e gain semia. E ka kau o nga whai o se ngā ruenga ia mawai whaapoponga. Hallelujah. E vai aku ilau whale o loa ngai ai ngau. Ke halu whaakau mali o loa mai whaakau ki loa koe le mosa polofiki. So se whale o loa la langa whai. E ngā ka kau o nga kei. E ka kau o nga ola. Kau o nga kupu. E vai aku la lai ke halu whaakau mali o loa. Mai koe whaakau waku. Ai ke vai ako ngai ngau. E iai le au wala kau nga whai e ka ua. E whai e ka ua le au wala inga ia kei nei ka ua. Ai le ole vai ako ala ngau ai whinga ai whai a. E sa ora kala lisko ing. A whapeo ngai. E whai nau whalo o loa wa kua ngai ngau. E si ran ka pungi. Hallelujah. But ele upunga ngai ke kau whai a mai ole lost and gain in Christ. E re ma whai ona gain ka ua ia Yesu. Ma e iloa kili Yesu. Iloa kili fina ngalo le tua. Pe a whai e iai wa e ngā soifuanga ka ua le ma whai on kaunga ve esea. Mea ia ke wha mua ilo o langa. Mea ia ngai siri aku ia ke oe ngai lo fina ngalo le tua. And you say praise the Lord. A iai ni va e ngā lo langa ngai ke iloa e se asa e kakalo, e se asa e angapongi ngai fesidi la ia, e se asa e whai kau le upoleri, e se asa e mafuka i le tua, e se asa e iai kou mafukanga molo a inga. E ke mafau la e se ale me renga kilo e yaku lau whangau whinga, se asa e kalangoa i lau whangau, se asa e isau mafukanga ma lau whangau, e ke ngofo i lano ma e kalangoa i lau a inga. A whapea e leo iai se mea whapea ngai ko kongolo a inga. Nga e kilo le o a mea ngai mafu ai o ngā kupu mea. E ka kaula e iloa o ngai e a whahinga lo a inga. A whahinga e meisia leo langa whaale nganga o ka ua. E mafu o mai o ngā o le kele o le pisi o ka ua i lea mea, ma lea mea, i le soifuanga o le kingo nge. Nga o le mea mongi a ia o le ka koken lau langi o le kingo nge. Ma ole mele ia tangata. Hallelujah. Ole ma kuasa ilia e kele ma kele i meo soifuanga o kingo nge. E le whapela wo whaiaku pe o whaiaku lea wa onga. E le whapea wo whaiaku. E aungi kaku koe o sa ili mea ia. Ne ai e ao ngā mea ia e wheso soangi lo kako o langa o kako ia i soifuanga nge. Can you say praise the Lord? Ai e mafuli lo oi I wa ave iai lo wha mua ai e lai kiki lo kaingi moleri e le mawhaila o nga e iloa a koa ma e iloa kongu le fina ngalo le tua ma e wha maongia le wha maongia le upua le li nga ngai e le o ke le sau kaingi e ave mo Yesu ave mo le tua. E kilo ya Paulo wale ai seisi mea ua whapenganga ave iai le wha mua Paulo. Ua ngā olea, ngā le whina ngalo au le tua. Ua wha whare pui inga o ngā le whina ngalo le tua.
ua whapenganga upuleanga inga o ngol finangalo le atua, ua sawa inga o ngol finangalo le atua, o ngol mafau-fau o kamalo. Wanga fia iloa kili a Yesu le, fia malama, aleluia. Na ngai yo le menga America la Paulo fumai. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. E makwa worth alea lo ilo Yesu. America la Paulo kelo e peor California me it's worth kelo e makwa ang ngaka makwa fekau ile le ka e makwa wow nga worth yon melen ka ko faya melen ka ko faya it's worth makwa sili ya kulonga nga e makwa ka e worth ku sai le mai mau ka ko kai mi marka ko mele fai e o foi nga wenga le okay FAASOA ko ngika yao marka ku aku ya ke o ngika yao o ngor fina ngalo le tua ele o se mea mai mau. I'm not here to mau mai kaini. Hallelujah. Lea okay fa penga onga faalu lo taimi o nor fina ngalo le tua malewa o nor fina ngalo le tua, and I say it's worth. E worth for ya ke elo fa longo le upo le tua. A fa yo le ke e mo fa kanga so kaimi ke fa longo ma e maka mai le polkalami. Ele o mai mau la lo kaimi. Ele o mai maulo walu le loko. It's worth. A worth lo walu le loko. Ele so se mea e ke faia i le finangalo le tua. Ele o mau. Can you say praise the Lord? E o fo ila o ka ko umai lo ka kuainga le finangalo le tua ma e faia se mele lei o Yesu. Pa mai le kala Paulo. I consider everything in me or kigorge. Afa peo mea o kingo le ke e pupu ai lo loko e ke fie ave ai lo kaimi makua e whangaruenga whaasoro a koa ka mawhai o mea o kingo ni whamaila ka la Paulo. I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ. E worth akwai lo si lo Yesu. E wo fa ko lo fa penganga ave lo fa mo e finangalo le tu le kior kala Yesu le kala Yesu tu se maka yo o to sa ili mo mua le malo le tua malana mi oton. Hallelujah. Ole sa ilinga le ka uefai e sa ili ka ua mo le finangalo le tu o isila me fa mai fa popo le tu o me au mai le ku ma va ko le tu ya o me fa popo e fa popo ko le tua me nga ke manga o ai pe a fai o lo yailo ngau ke fia malama ki yo o foi ya kia. I want to know more of him. Ele o malie lo ko ile mele o ke yailo o langa falenganga, and I want to know more of Jesus Christ. E pe fa pe ngale tala le Paulo awange ngaka o ile menga ke ya le ainga o le tua lo volanga au ngai le tua lau sa ilinga i le tua awange ingaka i le menga ke ia lau sa ilinga i le tua. You need to know more of him. Ia e hanka i e ngau pea ia e loa kili Yesu aunge e fa pewa e loa Yesu no fa marikala Paulo. I need to know more of him. Ele o malie no ko Paulo le mele ia yo lea e manga o e fia mala makini ai fai kaulele I consider them garbage that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Markala Paulo ele fa peo sa wa mio kong le o ke maua mai o ngoro kausi o kula fongo mai Paulo le ai ele ngaka nga ia o ilo oia ai o ilo o fa penga o nga maua we hallelujah wa maua we ke riso that I be found in him o fa penga o ia ke riso
ia ilo le o fa penganga fa mai polu ele ngaka nga ia o ilo le Yesu ia o ngau ia o ilo le o ia a ia o mau kingoa o lo ia ia o lo fa penganga na online na o mala ele finga lo le tu. Amen. Hallelujah. Ole ami o kongo Paulo ele mai kula fongo pe ngo fe akule makanga ele o kausinga o kula fongo le e mau so ami o kongo le mai kala Paulo. The righteousness that comes from God on the basis of faith. Hallelujah. On the basis of faith. Ole ami o kongo le ya kia. E maua mai lo fa kua ya Yesu. Hallelujah. Ele maua mai lo wa mi kongi lo kausinga kula fongo ele mo manya ngadwenga le ai. E maua mai lo fa kua ele maliwo ke biso. Fa kua ile fa kua ma o kar kongu le maliwo Yesu. O ia wo ko fa ko ma o fa tua e Yesu ngai le tunga mau. Mo fa pengao nga fio aku le langi o lo fa kua. Haleluya pe o ka ku karango fa kua le fa lango i me fa mo yai o le mau chino me le o vai e ka ko o fa nganga na ka ku fa kua me le o va ai ya ku ka ko maka e fa ngai no me ka o fa kua ka ku ka kongu le tu o me fo la ngale fa mai pano o fa kua e fa kua o le mi o kongu e mau mai i le fa kua. Praise the Lord. Pe yo mo fai atu ya jo necha ele ma fai o ngai loa kili Yesu pe a fai ele luce ka u me e ei me ngai fa penanga ave lo fa mo le so fuanga ngai ngai ave ei lo fa mama fa e ke loa o me or ki won ngai. Hallelujah. Et ka nga luce ka u. You never gain Christ if you don't lose things. To gain Christ is to lose things. Hallelujah. Hallelujah ka ua me ele mafainga keine ka ua Yesu. If you want to know more of him, you need to lose things. Hallelujah. O le ulanga kakalo ka ua, o le ulanga mafuka aku ya Yesu, o le ulanga fai kau le upo le tua. O mea uma fa pe a fai ele o se a e sa ili, se a e fai kau le upo le tua, se a e su, se a onga e fa mafuka aku i le tua, i mafukanga kakalo, o mo meo onga sa, o meo le loku, a fa pe le nyaisa o kaimi, o le kelo lo kaimi o lo fa alu i meo le kingon ngai fa marikanga po oka. Ele ma fai nga e makua falenga ne ala fai nga lenga o ye lo tartunga e ma fu ngo ka ko le tupu falenga o ngo le ye me o le fa mo ka ko ale lusi le ka ko menga ele ma fai nga kupu ka wa. If you want to grow up, you need to lose things. You never grow up if you don't lose things. You never gain Christ if you do not lose things or lose all things. Like I said, to lose all things is to gain Christ. To lose all things, to gain Christ, be a fainga, ele ave se ka ua me, ele ma fai perfect, ele ma fai ma keina ka ua Yesu, ele ma fai nga e loa kili Yesu, be a fai ele ave se ka ua me o le fa mo mua ka ua le olanga ngi marso fanga ni, o le ale benga ave so fa mo mua. Hallelujah. Amen. You need to lose things. Hallelujah. The righteousness that comes from God to the basis of faith. I want to know Christ. Yes. To know the power of his resurrection and participation of his suffering. O ke fia I loa le mana lenga fa ko ku ma ya Yesu fia I loa ka maron men me fa fea nga kupu le me. I want to know the power that raised Jesus from the death o le winga ngar kala mai. I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering. Hallelujah. Becoming like him in his death. Famay ka na Paul, o ke fia pay for yo Yesu.
Hallelujah. Me mai kamalo fa mo fia pe au Yesu. Wo fia puanga fo pe au Yesu. I want to be like him. I want to suffer. Wa ila ye kamalo va le ngau kamalo le ye fa me ke fia ki nga fo por ki nga ke riso o ke fia kofo le mele nga kofo Yesu o ke fia mala le mana nga fa ko kuma ye le to Yesu nga le oki nga le kunga mang. I want to know all these things. E le mafaila onga malama paulo I meia pe a faia e sawa paulo mai mei o longa onga mei o soifuanga ni ma he lose things oka me umaya sa o maua oka uma meia munga o maua ke riso wa sili ya ulo ngau ya Yesu le si me wa ave ya le fa mo o lo kangaka o lo bolanga ngai lo fa pe ngau fa mo o fina ngalo le tu e ai ngole tua ele lusika ko le finga ngalo le amen o fa na wo le wo na kala kan fai wi uta to fa malu sinita ya hallelujah. Becoming like him in his death and so somehow attaining to the resurrection from the dead. So not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mayroon ka na kamaro. Oh, tele manatu o mawa. Fa umakul fa sa mo mai ina ia o wilo o ia malemana o luna toitu mai ma ia fa atasia o iona tinga ona fa tu seina o ia tia o ilona maliu pe mafai lava ia tia ona o atu ile toitu mai o e woti ele Pese o maua nei ele fa merkana kamaro ele fa pe o maua po wa ko o ngale lenge le ai mai po le ai o kele o maua inga ele o ako so le lei ai o ke kausisi ku pea o le winga le upu kausisi o lo ngau pea ngau pea nga ia mafai o nga o maua o le mea nga maua ia o ke viso ngau pea nga le mele nga maua ye Yesu Paulo tai nga lana tamaseko mai Paulo ke ngau pea ele fa pea o maua bo anko ko le lei ai o ke kausisi o ke ngau pea inga ia haleluya inga o maua o le mea nga maua ia o ke riso Yesu le au soe o te le manatu o maua fa me po le o ke rei maua o ke rei maua inga I'm still haleluya ngau pea haleluya amen praise the Lord. Mai o tele manatu o maua o le me kasi o ke faia o ke faangalo I meu ko ngai faangalo ke le o mea me ave yelo fa mo o ke faangalo I meu o tuana o ke mo e punga wa fo I meu le lumana o te tau sisi atu le failonga ia maua ai le taui na vala uina ia o mai lunga ele tua ya ke viso Yesu. Hallelujah. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Hallelujah. Wow, mea. Ore kuanga. Wow, mea ngai ke lua mea sa kupu. Me kala po fangalo nga mea. Ai ia o mo punga wa. Mo le lumanga mo kausisi fai longa wala au wa ya mai lungai e ke riso Yesu amen hallelujah ya tatonu neta ya ole fa malo singa mo tatule ai ngole tua to lost things all things to gain Christ pe o fa yaku ole kamalo ole
ua makua sacrifice ka malolonga o langa I le tua makua full commit paulo I le ngaluenga le tua o sia wa onga foi moa ma e ai o lega ke mafofa ai sia ne me lega haleluya lega ke vai aku le loka o langa fa le nganga foi le ele fa pe o fa ku lega ke ngau foi ngali ka ke fielo but there are things ai le ai me fa la ve loka mafofa le ai me le a me foi la ka fa mo e mal ka fa sidi ai ngai ro nga le ku mela nga le pe e le pa le nge le ola nga fa le nga male ku pu ke lo o ke kilo fa nga ngai le to ista nga peso I want to be like that man le ma vai ta man of penga o le me o ma le levo lo fa manguia ia le to ma kilo I va venga me uma fa pen o ngolonga sacrifice fa penga fula kaunga o sacrifice nga ia o sa ilia kuileri fa mua le tua e nga fa penga le ngo o lo li fina ngalo monyo le tua o vala winga ia me se foi oi ave ma o po le tua le taya amen hallelujah ia fa manuia mai le tua le taya o lana upu ia e foi se upu e fa long le taya o le tau tamali foi la fa fonga ia pena ona sosonia tu le nganga o le tu e fa mamlama na upu mo tatou ya if you need prayer I'll pray for you hallelujah fai lo e mai I'll pray for you this morning mele fai mai o liman le tau le tua a fai atu o liman le tau se solo mo mia la fa malolo I pray in the name of Jesus suafo Yesu Kristo ia pa ia toi lo fa manulonga I lo afine I lo atali I le taya mai lava tumua se pa ia le lofio in Jesus name after ita mal le taya I lo fa manulonga ia fo I vinga ia to no Yesu tamai o la upuna o mato fa lo le taya after tele lava le tu I lo so mai after ia nga pa ia tai lo fa malo si mai le tai au mato fa lo I lo finangal o fo ngon ne aso ia fa pena o tu ia to fa ia ile nei ala leo le tua ai nai ma fa malo si ai fo ile au cristiano ma nisi fo lo mo ava no ai mato te mata mato fa so fa tas fa ia o Yesu amen yeah God bless in Jesus name. Amen and amen. Eva manuia le tornei tae no Yesu. Amen. All it's a see all it's a tada all the old to me all it's a see